Zdravo, moje ime je Božica Šušnica, imam 43 godine, po zanimanju sam diplomirani ekonomista. Vlasnik sam računovodstvene firme Business Modus Team Kruševac. Bavim se knjigovodstvom već 17 godina i svakoga dana pomažem privrednicima da reše svoje probleme u biznisu. Jedan od najvećih problema biznisa je kako povećati profit. Danas ću vam dati 3 saveta za povećanje profita. Savet 1. Fokusirajte se na povećanje prihoda. Jedan od najjednostavnijih načina za povećanje profita je povećanje prihoda. To možete učiniti tako što ćete povećati cene svojih proizvoda i usluga, povećati prodaju kroz kampanje i oglašavanje ili otvoriti nove prodajne kanale. Međutim, morate paziti da cene ne povećate previsoko kako ne biste izgubili klijente. Savet 2. Smanjite troškove. Još jedan jednostavan način za povećanje profita je smanjenje troškova. To možete učiniti tako što ćete poboljšati efikasnost vašeg poslovanja, optimizovati procese i pronaći povoljnije dobavljače. Takođe, morate pažljivo pratiti svoje troškove kako biste izbjegli one nepotrebne. Savet 3. Povećajte efikasnost. Efikasnost vašeg poslovanja je ključni faktor u postizanju većeg profita. Poboljšate efikasnost kroz automatizaciju procesa, razvoj novih proizvoda i usluga, pružanje boljeg klijentskog iskustva, kao i pronalaženje novih tržišta. Takođe, redovno pregledajte svoje procese kako biste videli gde ih možete poboljšati. Ukoliko vam je ovo interesantno, možete zapratiti našu stranicu Business Modus za još saveta kao i za informacije o našim premium uslugama. Pozdrav!